Mai ku koi na tami ton channel khariu laudare asai me tari chui na pungukum singnai na chui na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Infal May tari chui na paday Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Singh re naga may kan charuk da Kangpupi district horinim dat kan may case dai National Investigation Agency kau insil lau pni the tuna United Naga Council delegation nun kau sakan the kumna Kangpupi district kau church leaders kan thum da ambush na suloi kan may case dai ni NIA kau insil lau kan the tuna sakani Chief Minister Office kau tipat kan may statement headline na member churu UNC delegation da Chief Minister Secretariat Infal kau katong cabinet asak le tuna intaw patba may law and order situation kau ariu na kapyan the tuna tithai kane UNC team kau ta UNC President NG Lorho Vice President N Pauzan Golmai UNC President L Adani Mau Samson Remmai KS Paul Liu Khani UNC Working Committee Member Secretary AC Totso Kasau Kane Government Bekang Chief Minister Deputy Minister Losi Diko Home Minister Govindas Konthausam Kaninaga MLAs nun Kasau Kane UNC team Rig Konsakul naga may kan saruk tanim tat kan may tay pupat kan demand suka nemi kau ta Chief Minister Rui naga may kan saruk nim tat kan may lamhai NIA kau insilaw ni to na UNC kau sakane naga may kan saruk ti hai putaw tat kang search and rescue operation medari group na paday kau tay rika hau kan jongi to na ni sakane Khemchan Singh rikuki may kan ru na paday nim tat kan may tay ni pu in khalo kang UNC kau appeal sukane kumna kuki community rinit naga may kan saruk ta pu in khalo kang appeal sumoy kane Chief Minister Tari community goi khau Manipur khau chuzang mai naidat khang government ri karamba mai ji hai machong la pu tuna sangwai kane Dimapur may tari chui na kathum Southern Nagaland Ukrul Khani Kangpupi district khau naga mai nunta sulwai nimtat khani kai sa mai intaw ba mai ti hai region goi ripian mak mai nai na bam the tuna NNC FGN Rit Sakante Jopra Vero tong leadership bangkau Ministry of Really Wali Affairs Rit Tipatkan may statement hilay na tingkum kahau may zang karui ladlu nai kahau kan may tay rina kahoy mang may mansay church leaders kani village volunteers asuta sukabiw labam the to na sakane mitong statement tay litan saray kong Mulam Khani Songfal kau mansay suloy kan may metari group na kathum nung Thadaw Baptist Church leaders Khani mitang kau naga may nunta nimtat kan may ta sakan jonge Political hamet high territorial issues an kau zai hang kai na naga may namda sukasi ba may hai nu magi tu na sakani statement kau ta Southern Nagalim kau chu sang may naibam kang appeal suna naga may ta attack subam mi hai naga may kandi ta attack subam tongi tu na lap ni tu na sakani kumna naga may ta attack sumay nunta insana impat law ni tong rap mi tu na sakani Infal may tarik chui na paday Manipur kaulat lu gay chadi bang may kan kum sing na chui na katum katay intay may insam na ganay ta suloy kan may case kau Central Bureau of Investigation kani Security Forces rikariw na mitong case kau kahoy na may kongi to na lumsi may gan kata nim kan the CBI kani Security Forces rikariw na Joint Operation tat kay kan may kautay lumsi may putay Churachandpur District harinim kan jongi lumnu may cham thilay na nim kan may puzan tay Nogin Baite Kuki Elias Tiger Nogin to na kawe kamay hai KNF tuang commander re to na sakane security personnel le CBI officials nunri operation tat kai kan me khautai Saturday lauthwan nim kan tongi kum na nim kan me tang tingzin khwang padai zang kho investigation khani interrogation tat kai inbu khang Guwahati phungtat kan the to na chamte ri ti thai kane Infal may tarik chui na paday Thadaw Students Association re appeal sukan mikhaw Manipur tondi lungmay indigenous community goi re akhat na suna kuki ngam ti hai athung khang sakan the kuki supremacism khani extremism khawroi indigenous Manipuri communities goi akhat na sini safe suma khe tuna sakani TSA re Saturday nung tipatkan my statement khaw kuki separatist ideology hai Thadaw community khaw anti Thadaw khani kuki supremacist elements re kathaw lobam the kum na mi hai internal Thadaw khani kuki issue na ram the tu na sakane kuki mainun re Manipur khachu zak na lung inchamba mai ta katuak mai ti lawbam the tu na sakane Manipur khau lungba mai di lung mai communities mai tai jomi naga mar pangal mijo hame thai Thadaw hai kuki supremacy and extremism khawre safe suma khe tu na sakane kuki supremacy ti hai indigenous Manipuri communities koi re akhadna suna athung magi thai Manipur khau chu zak mai khakhadu khau chakwang khani inzian mai lung insam khang kungpuni de tu na TSA ri sakane Infal may tarik chui na paday Manipur state khau narco terrorism inbu kunaba may lung khau nu nimak may indaw na by really indigenous peoples front re langkan may khau chabuan khani into may azu re kazaw gai kan the
me tari chui na padai Sunday khau tai tatkai kan my bike rally tai save Manipur from narco terrorism to my banner bang khau Kauzeng Laima Temple Complex Sigmai Khore Kumalampag Infal Ngan Tat Laukan Chonge By Really the Coordinating Committee on Manipur Integrity Convener Yengkokpam Dhiren Reflect of the Laukane Mi Khautai Kokomi Tong Senior Members Nunni Guangkasao Laukane Kamung Khautai Dhiren Re By Really High Narco Terrorist Groups Manipur Khautan Subam Mainun Khauroi Dilung Mainun Tak Ngak Laungam Khang Tat Kaibang Mai Chonge Tuna Sakane Really Tai Luwang Sangbam Chingmai Rong Thangmai Ban Khoyathong Nagamapal Kaisampat Bisnupur Moirang Kakching Thaubal Singjamai Khani Wangkhai Tadrual Laukane Protest rally the civil society organization Azurwe Matsuang na tat kasao Laukane Protest tai Kuki Mainun Rui Naga Mainun ta Nimzai tat mai Khani Dilung Mainun ta Rai Riu ba mai ti Hainu ni mak mai indao na tat kai kantonge Kagenai me chamti thai mai Office of the Joint Tribes Women Association Tamenglong John Mi hairi intuk mai sunati thai pat mai lam kyu thu tatkan mai metari rut na chakyu kum singai na chui na churuk nung JTWA to meeting resolution thelai na Tamenglong taung lung khau hai gagan si me jang reni sapot hai thing me tan ran na tatkai pni the mi hai in taw taw kan di chamchiu khai mak mai da khau si swai me pat mak khangru ye Tamenglong taung tong word ka thu itong women's president kan secretary khau mi tong tan hai sin thau khang in charge lau pi tong the JTWA tong ladan ta thau sumanga Tualiam mai na ye thai tan mai action la puni kan di gai khang rui sin thau bo mai tan duan ti hai mai kwai rima chuang lau pdiu khang inbu na sang hoi pi to nge issued by Information and Publicity Wing JTWA Tamenglong John Autonomous District Council Teachers Association Tamenglong Emergency Meeting Headmasters, Mistress, Primary Teachers Beyond Kam Chokidar Autonomous District Council Tamenglong Khawba Megway ta emergency meeting me tarik chui na churukum singai na chui na churuk khau PS Hotel Chingkhiu Luang Khau tat kai pni kagan rating sung khwang ru na kanai by Information Secretary ADC TAT Tamenglong ting nai luan Maliang bu tarik chui na pungukum singai na chui na churuk lau chuan kalan ting zin ting rai na ye zing bang ting riu pni Maliang bu tarik chui na churukum singai na chui na churuk lau chuan kalan ting rai na ye ting zin muak na ye zing bang ting riu pni Mai cứ quay na kinh suy này kinh lâu mình khang ta thuần cứ mày in đạo quý à sai khang thu chom hay khẩu ring ngàn lâu thế in chuan khuang rụ mà khai cây mày gan rưỡi kinh in giảm đô la khô thuần cứ thế